ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. салом. имрӯзҳо вобаста ба тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон вохӯриву чорабиниҳои фаҳмондадеҳӣ идома доранд. Яке аз самтҳое ки дар паём вобаста ба он таҳлилҳои мушаххас баён гардиданд, ин рушди соҳаи маорифи мамлакат буд. феълан маорифчиёни вилоят нуқтаҳои калидӣ дар ин соҳа пешниҳод гардидаро сармашқи кору фаъолияти худ қарор доданд, мегӯяд ҳамкори мо Хосият Худорбекзода. сокинони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ин рӯзҳо дар зери таъссуроти паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд, зеро ҳар як нуқтаи паём ва таъкиду таҳлили ин ҳуҷҷати муҳими сарнавиштсоз барои рушду нумӯи ҷомеа ва ояндасозии мамлакат муҳимияти хосае дорад. дар паём бар аъло таъкид бар он мегардад ки пешрафти ҷомеаи ватан пеш аз ҳама аз донишандозиву илмомӯзӣ ва забондонии аҳли ҷомеа, хусусан ҷавонон вобастагии амиқ дорад ва ин аст ки рӯ овардан ба рушд додани маориф ва таъмини беҳтарин шароит барои донишандозиву илмомӯзӣ муҳимтарин раванд дар мамлакат ба шумор меравад. дар ҳуҷҷати зикршуда ба масъалаҳои рушди сармояи инсонӣ, тақвияти иқтидорҳои истеҳсолӣ ва истифодаи технологияҳои муосир, ташкили истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатнок, пайванди илм бо истеҳсолот ва ташаккул додани иқтисоди ба дониш ва ихтироъкориву навоварӣ асос ёфта таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда шуд, зеро сарманшаи ҳамаи ин илму дониш мебошад. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир менамояд. дар ироаи паём ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида шавад, яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумӣ таъмин карда шавад. дар 3 соли охир бошад дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар ин барномаи муҳими пешрафти ватан таъкид бар он шуд ки имрӯз дар соҳаи маорифи мамлакат 8 барномаи давлатӣ ва 2 стратегияи дарозмуддат татбиқ шуда истодааст ки ба рушду инкишофи таълиму тарбия, амалигардонии ислоҳоти соҳа, дастгирии мактабу омӯзгор, таълифи китобҳои дарсии насли нав ва такмили мазмуну мундариҷаи таҳсилот мусоидат менамояд. ҳамчунин бо ин ҳадаф дар соҳа 11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ бо маблағи 4,6 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. дар паём асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид бар он шуд ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. бинобар ин зарур аст ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти томактабӣ ба роҳ монда шавад. мо омӯзгорон ҳамеша кӯшиш ба харҷ дидем ки дар пешбурди ҷомеа дар таълиму тарбияи насли навраси имрӯза камари ҳиммат барбаста наслеро ба воя мерасонем ки дар пешбурди ҷомеа аз худ намудани илми замонавӣ ва аз худ намудани забонҳои хориҷию забони давлатӣ ҳиссагузор бошанд. он иродҳое ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат нисбати соҳаи маориф гуфта шуданд, мо бояд кӯшиш ба харҷ дода дониши худро мукаммал намуда дар таълиму тарбияи насли наврас ва хонандаи имрӯза дучанд сами худро гузорем ва онҳоро дар пояҳои баланди ҳуввияти миллӣ, хиштаншиносӣ ва маърифати ҳақиқии инсонӣ тарбия ва ба воя расонем.
дар паём гуфта шуд ки сабаби асосии бадбахтии ҳар як миллат ва давлат эътибор надодан ба сифати мактабу маориф ва фароҳам наовардани муҳити мусоид барои таълиму тарбия мебошад ва ба вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, академияи миллии илмҳо, комиссияи олии аттестатсионӣ, академияҳои соҳавӣ ва дигар сохторҳои марбута супориш дода шуд ки барномаи давлатии тайёр кардани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ барои солҳои 2021-2030-ро дар муддати 2 моҳ таҷдиди назар карда ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. қабули чунин барнома дар рушди илму маорифи мамлакат такони беш аз пешро хоҳад бахшид. воқеан ҳам таъмини рушди соҳаи маориф яке аз масъалаҳои муҳиму ҳалталаб ба шумор меравад. ин аст ки ҳамасола ҳангоми ироаи паём ба маҷлиси олии мамлакат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунанд. таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумат боис гардидааст ки сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот тадриҷан беҳтару хубтар мегардад. ҳамкорони мо мавзӯъро аз ноҳияи лағш идома медиҳанд. имрӯзҳо дар муассисаҳои ташкилотии ноҳияи дурдасти лағш сокинони ноҳия дар рӯҳияи паёми президенти ҷумҳурӣ ба маҷлиси олӣ ва мардуми шарифи тоҷикистон қарор дошта баҳри амалӣ намудани дастурҳои дар он зикр гардида аҳлона заҳмат мекашанд. сокинон, фаъолону масъулини ташкилоти муассисаҳо дастуру супоришҳое ки дар паёми сарвари давлат ба мардуми кишвар ироа гардиданд сармашқи кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор дода баҳри дар амал татбиқ намудани он корбарӣ менамоянд. боиси ифтихор аст ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид. паёми имсолаи пешвои муаззами миллат чун ҳамешагӣ саршор аз пайкҳои неку ҳадафҳои созанда буда ба сӯи ояндаи дурахшони меҳани азизамон роҳнамои беназирест. мо омӯзгорони коллеҷи омӯзгории ноҳияи лағш кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат баҳри омода намудани мутахассисони баландихтисос саҳми босазои худро гузорем. аз 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоти муассисаҳое ки аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда зиёд карда мешавад. фармони мазкуро сокинони ноҳияи лағш аз иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат дар самти баланд бардоштани сатҳи нӯкаҳволии сокинони кишвар арзёбӣ менамоянд. дар ҳақиқат ҳар як паём оид ба ҳамаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, рушди босуботи кишвар, ободониву созандагӣ, истиқлолияти энергетикӣ, таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандон, вазъи сиёсӣ ва экологии ҷаҳон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. боиси қаноатмандист ки дар паёми имсола низ баландшавии музди маоши омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои томактабӣ ба андозаи 30%, кормандони соҳаҳои буҷетӣ, стипендияи донишҷӯён, хизматчиёни ҳарбӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 20%, бори дигар ҳамаи моро водор месозад ки дар кору пайкори худ масъулиятро дуча намуда дар ободониву пешрафти кишвари азизамон саҳми босазо дошта бошем. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи лағш нуқтаҳои асосии паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастури фаъолияти ҳамарӯзаи кории омӯзгорон қарор гирифта баҳри амалӣ намудани дастурҳои паёми сарвари давлат тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар паёми пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳи асосӣ ва хоссатарин ба соҳаи маориф нигаронида шуда буд ки инам бошад ба тамоми омӯзгорони ноҳияи лағш бисёр як рӯҳияи баланд бахшидааст. албатта дар нуқтаҳои муҳими паёми пешвои муаззами миллат ҳамин буд ки баҳри омӯзиши фанҳои забони русӣ ва англисӣ аз муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ бисёр хуб ёдовар гардидааст ки албатта мо кормандони соҳаи маориф дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои томактабӣ баҳри иҷроиши ана ҳамин нуқтаи асосии паёми пешвои муаззами миллат ба роҳ монда ва дар минбаъда низ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ана ҳамин дастуру супоришҳое ки дар паёми пешвои муаззами миллат нигаронида шудааст бо як сифатнокии аъло иҷро намоем ва тибқи нақшаи чорабинии
ташкил кардаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва шуъбаи маориф ки бахшида ба таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бунёди муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ба нақша гирифта шудааст, мо кормандони соҳаи маориф кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ана ҳамин бунёди муассисаҳои таълимӣ ва томактабие ки дар паёми пешвои миллат дарҷ гардидааст, мо ба пуррагӣ иҷро намоем. маорифчони ноҳия баҳри татбиқи нуқтаҳои асосии паём ба корҳои бунёдкорона машғул буда дар тамоми ташкилоти муассиса ва хоҷагиҳо дастурҳои паёми президенти мамлакатро сармашқи кору фаъолияти ҳамарӯзаи худ қарор медиҳанд. маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бухтар тадриҷан ба минтақаи саноатӣ табдил меёбад. тибқи маълумоти ҳамкорони мо соли гузашта теъдоди корхонаҳои саноатии шаҳр ба 59 адад расида, шумораи сокинони маҳаллие ки дар бахши саноат бо кор таъмин шуданд акнун ба бештар аз 3000 нафар расидааст. дар низоми иқтисодии шаҳр низ саҳми саноат тамоюли устуворшавӣ дорад. рушди саноат яке аз омилҳои асосии инкишофи бо суръати иқтисодиёт мебошад. бо дарки ин маънӣ таи чанд соли охир дар шаҳри бухтар корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ аз нав бунёд гардиданд ки маҳсулоти ин корхонаву коргоҳҳо харидорони худро пайдо карданд. ба иттилои масъулин 59 адад корхонаҳое ки дар минтақаи саноатӣ ва ҳудуди шаҳри бухтар фаъолият менамоянд самташон гуногун буда, 21 адад ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, 12 корхона дар самти дузандагӣ, 12 адад ба истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ, 3 адад ба коркарди пахта ва 10 адади дигар ба истеҳсоли маҳсулоти чӯбӣ, чопи газетаҳо, трансформаторҳо, дучарха, барқ ва обҳои ташнашикан равона гардидааст. чхеле ки ба ҳамагон маълум аст, шаҳри бухтар маркази маъмурии вилояти хатлон ба ҳисоб рафта яке аз шаҳрҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад. қайд кардан зарур аст ки дар шаҳри бухтар зиёда аз 59 адад коргоҳ корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти олии кишвар кору фаъолият намуда истоданд ки самти фаъолияташон ба маҳсулотҳои гуногуни саноатӣ равона шудагӣ аст фаъолият мекунанд. дар корхонаҳои саноатии шаҳри бухтар зиёда аз 2500 шаҳрвандони ҷумҳурӣ кор фаъолият менамоянд ки мазди маоши онҳо аз 1 то 3000 сомониро дар бар мегирад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бухтаршифер бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 ифтитоҳ гардидааст. корхонаи мазкур бо техника ва технологияҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардида ки мутобиқ ба дархост ва талабу завқи мисоҷон шифери тунукагӣ истеҳсол менамояд. тавре дар паёми имсолаи худ пешвои миллат ироа доштанд, соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад ки сарчашмаҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шавад. ман тӯли 2 моҳ аст ки дар ин корхона кор ва фаъолият дорам. маоши хуби корӣ ва 3 вақт хӯроки гарм ва ҷои хоб барои мо коргарон муҳайё гардидааст. ин дастгоҳи мо аз Туркия овардааст, яъне Demit Group аст ки ҳамаашон системаи автоматӣ аст. ин дастгоҳ барои андозагирии шифри тунукакӣ мебошад ки мо андозаро мегузорем ва худаш автоматӣ онро андозаашро чек карда яъне мебурад. мо коргарон кӯшиш менамоем ки ҳаҷми коркарди маҳсулотро боз ҳам бо сифат ва баланд бардорем. ҳамзамон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомони Расул ки самти аслияш истеҳсоли дучарха ва ҷуроб мебошад, дар соли 2024 беш аз 6232 адад дучарха ва 74,5 дона ҷуроб истеҳсол намудааст ки маблағи 4,3 миллион сомониро дар бар мегирад. кормандони ин коргоҳ дучархаҳоро ҳам аз хориҷи кишвар дастрас менамоянд ва ҳам истеҳсол намуда васлу насб карда пешкаши мизоҷони худ мегардонанд. тӯли 4 сол мешавад кор мекунем, маҳсулотҳои хориҷа меорем, чарха истеҳсолот мекунем. ҳамҷа мавошҳо созанд, мо дар 15 дақиқа маҳсулотро васл насб мекунем. тавре иттилоъ дода шуд, маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 11 моҳи соли 2024 292,2 миллион сомониро ташкил дода, ҳаҷми афзоиш ба 108,5% баробар шудааст ки ин гувоҳӣ аз рушди босуръати соҳаи саноат дар минтақаи бухтари вилояти хатлон аст. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоъотии Навид аз шаҳри Бухтар.
در شهر خوجند ولایت سوغد بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه تهیه گردیده نزدیک به 1000 انشاءات تعییناتش گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. در ادامه تشبس‌های سودمند با اشتراک رهبریت ولایت در حدود بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 شهر خوجند به بنیاد بینای ایلوگی اینواسیونی سنگ اساس گذاشته شد. در شهر خوجند بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه تهیه گردیده و نقشه‌های ایلوگی نزدیک 1000 عدد انشاءات تعییناتش گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. یکی از آنها بنیاد بینای ایلوگی اینواسیونی در حدود بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 شهر خوجند می باشد. ضمن شناسایی و معرفی لایحه به رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده اطلاع داده شد که انشاءات از تخانه و 7 آشیانه عبارت بوده برای 260 کاتی بستری پیش بینی شده است. فرمایشگری بینای اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوش‌آفر بوده. لایحه آن از جانب کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش در ولایت سوغد با طرز زمانوی تهیه گردیده است. پس از بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن در این بنا، عملیات معاینه، تشخیص، جراحی و طبابت بیماری‌ها با استفاده از دستگاه و تجهیزات پیشرفته طبی به راه مانده می شود. تاکید گردید که بنیاد چنین مؤسسه‌های زمانوی طبی در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد نیز ادامه دارد و انجام تدبیرها در این سمت جهت حفظ سلامتی عامه مساعدت می‌نماید. مورد به ذکر است که امروزها در شهر خوجند با مبلغ‌گذاری‌های دولتی و سهم صاحبکاران وطنی ساختمان بینا و انشاءات گوناگون با مرام ادامه دارد. بنیاد بینا برای کارمندان مقامات سودی ولایت، قصر فرهنگ، بیناهای اجتماعی، بنیاد بینای ایلوگی تعلیمی در نزد گیمنازی رقم 4 و بنیاد بینا برای کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد و شهر خوجند از زمره تشبس‌های سازندگی در مرکز ولایت سوغد میباشد. عین زمان کارهای ساختمانی در انشاءات به نقشه گرفته شده با مرام ادامه داشته، مسئولان و ساختمانچیان کوشش دارند که کارهای پودرتی را سریع وقت و با صفت به انجام رسانند. طور ذکر کرده شد برای بنیاد بیناها پیش از همه مسئله ساختمانی وطنی استفاده گردیده شده است که صفت بلند دارند. تامین نمودن رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمان، صنعت بلند معماری، استفاده وسیع عنصرهای معماری ملی و زمانوی، تکنولوژی‌های معاصر و مسائل صفتناک ساختمان هنگام تهیه و تطبیق نقشه‌های گنرالی شهر به نظر گرفته شده است. بنیاد بینا و انشاءات مورد نظر قرار گرفته پیش از همه جهت فراهم آوردن شرایط کاری، رشد فرهنگ و هنر و بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیت زمینه واقعی می‌گذارد. رئیس ولایت ضمن شناسایی با رفت کارهای ساختمانی تاکید داشت که باید بناهای ساخته شونده مطابق به طلبات زمان با تشکیل پیش از همه توقفگاه زیرزمینی، میدانچه‌های ورزشی، راهروها و نمای زیبا بنیاد کرده شوند. جایز قید است که برای سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در 18 شهر و نواحی ولایت سوغد در مجموع ساختمان و از نوسازی و بنیاد 12000 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است و تا این دم 8500 عددی آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. هنگام ارائه پیام نوبتی خود به مجلس عالی مملکت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم صاحبکاران و تاجران را در آبادانی مملکت نیک و مؤثر ارزیابی کرده ذکر نمودند که دولت و حکومت من بعد نیز برای فعالیت با ثمر آنها تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم می‌آورد. محض همین دستگیری‌های پیوسته و پیش بینی کردن امتیازهای گوناگون هوسمندی صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه را برای سهمگذاری در رشد و پیشرفت وطن عزیزمان بیشتر کرده است. طبق اطلاع همکاران ما از 900 انشاءات جشنی که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر اصفهان به نقشه گرفته شده است، اکثریتشان از جانب صاحبکاران بنیاد کرده می شود. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی تاکید گردید که برای اجرای نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و ساکنان کشور در 3 سال آخر بیش از 20 میلیارد سوم خراجات کرده شد. کارهایی که در این سمت انجام داده شدند به تامین گردیدن نشان دهنده پیش بینی گردیده رشد اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت و آبادی شهر و دهات مملکت
مساعدت نمودند. سالهای آخر محض به طفیل توجه خاصه، دستور نشانداد و غمخوری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهر اسفره به یکی از شهرهای آباد و زیبای کشور تبدیل یافته و سطح و صفت زندگی ساکنان آن به طور نظررس بهتر شده است. به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد و از نوسازی و تعمیر و ترمیم زیاد از 900 عدد انشاءات‌های دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مرام جریان داشته، کلی ساکنان شرفمند شهر تلاش دارند تا جشن بزرگ ملی را با نصرت‌های شایان مهنتی استقبال بگیرند. در این ردیف در عین حال توسط جلب سرمایه بخش خصوصی، ساختمان و تعمیر بناهای استقامتی بسیار آشیانه، مؤسسه‌های معارف و تندرستی، کارخانه‌های استحصالی و مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی با سرعت ادامه دارد. همزمان منفرش کردن راه‌ها طریق حشر به عنعنه نیک تبدیل یافته و جواباً به غمخوری‌های روزافزون راهبریت دولت و حکومت، تنها دوام یک سال آخر بیش از 100 کیلومتر راه‌ها منفرش گردیده، روز تا روز کارها در این سمت تقویت می‌یابند. نقش صاحبکاران اسفره در رشد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات، تامین بازار استعمالی با مواد آذوقه‌واری خوبصفت، بنیاد انشاءات‌های تعییناتی گوناگون، به منزل رسانیدن مسافران و کشانیدن بارها، با شغل فرا گرفتن اهالی، رشد سیاحی، غنی گردانیدن بودجه دولتی و غیرها مهم ارزیابی می‌گردد. در شهر حصار سال تا سال میدان تاکزور افزوده نگهداری محصولات برای تامین بازارهای وطنی و خارجی نیز بهتر می‌گردد. برای در حالت خوب نگاه داشتن محصولات سالهای اخیر شماره سردخانه‌ها نیز بیشتر شده است. جزئیات موضوع در گزارش همکارانمان بختیار قادرزاده و منیژه یادگارова. فصل زمستان و هوای سرد، محصولات خوجگیدار نیز بیشتر. اگر بابت تاکپروران حرف زنیم، آنها شروع از تیر ماه ذخیره زمستان کردند. شاید برای شما عجیب باشد که چطور انگور را در فصل زمستان ذخیره می نمایند. خوجگیداران می گویند که آنقدر کاری مشکل نیست، تنها زحمت لازم می آید و خلاص. پس وارد سردخانه می گردیم و از حالت آن دیدن می کنیم. عین زمان در دهه سنگچشمه جماعت دهات الماسی شهر حصار 2 عدد سردخانه با گنجایش زیاده از 80 تن محصولات عمل می نماید که در آنها 20 نفر ساکن همین دهه با جای کار موسمی تامین شدند. کشاورزان دهه تصمیم گرفتند که برای نگاه داشتن صفت میوه و سبزیجات، تامین اهالی با محصولات تر و تازه، اینچنین بیشتر ذخیره و به خارج مملکت صادرات نمودن آن، ساختمان سردخانه‌های معاصر را افزایش دهند. امروز شکرانه استقلالیت که در دهه سنگچشمه جماعت دهات الماسی شهر حصار 2 عدد سردخانه برای ذخیره نمودن میوه‌جات‌های دهقانان خدمت می‌کند. چنانه که به همگان معلوم است، پیشتر دهقانان حاصل خود را در باغ‌ها ناچیده می‌ماندند. از سبب نبودن سردخانه‌ها آنها ذخیره کردن نمی‌توانستند. ما شکرانه استقلالیت می‌کنیم که امروز مردم ما میوه‌جات خود را آورده در این سردخانه‌ها ذخیره می‌نمایند برای بازارها در فصل زمستان برای برآوردن فروختن در بازارهای جمهوری ما مساعدت میکند. عین زمان با مقصد تامین بازار استعمالی با میوه‌های خوش‌صفت وطنی در فصل زمستان در سردخانه‌های دهه سنگچشمه جماعت دهات الماسی شهر حصار بیشتر انگور نگهداری کرده می شود. انشاءات از جانب صاحبکار محمد سعید سالیوف در مساحت 0.10-12 گکتار بنیاد گردیده دارای تجهیزات معاصر خود اداره کنی می باشد. سردخانه مذکور برای نگهداری 40 تن میوه و سبزیجات پیش بینی شده، حالا در آن 10 نفر ساکن دهه سنگچشمه به کار تامین گردیدند. حالا در سردخانه تازه بنیاد به مقدار ضروری انگور اعلی صفت خوجگی دهقانی رستم جان جای کرده شده است که همه روزه از اینجا خریداری می شود. خوجگی مذکور 500 گکتار زمین در اختیار دارد که قسم زیادی آن را باغ و تاکزار تشکیل می دهد. همه ساله سهامداران خوجگی با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده های اگرتکنیکی از 6 نوع انگور حاصل بیش از 600 تن محصولات به دست می آورند.
барфе ки рӯзҳои 4 ва 5 январи соли ҷорӣ қариб дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ борид ба мардум мушкилӣ зиёд пеш наовард. махсусан дар водиҳои мамлакат ки шиддати барф кам буд, сокинон ва кормандони касбу кори гуногун ташвиши камтар доштанд. аз ҷумла дар шаҳри леваканди вилояти хатлон аз лаҳзаҳои аввали боришот хадамоти коммуналии роҳу кӯчаҳоро сари вақт аз барф тоза ва барои рафту омади одамон ва нақлиёт мутобиқ гардониданд. барои сари вақт тоза намудани роҳҳои нақлиётӣ ва пиёдагард аз барф, кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Леваканд тадбирҳои лозимаро чун дигар шаҳру навоҳии ҳудуди вилояти Хатлон анҷом дода истоданд. масъулини корхонаи мазкур дар баробари таъмини ҳаракати воситаи нақлиёт, инчунин дар тоза намудани роҳҳои пиёдагард ва дар баробари ин барои аз вазни зиёдатӣ осеб надидани гулу гулбутаҳо ва дарахтони сояафкан чораҳои зарурӣ андешидаанд. мо кӯчаҳоро бо тартиб аз кӯчаи марказии шаҳр сар кардем, кӯчаи Борбат, кӯчаи Истиқлол, бо кӯчаҳои майдаси кӯчаи Лоҳутӣ, айни ҳол дар кӯчаи Носири Қисра мо қарор дорем барои тоза кардани роҳ ки нақлиётҳо бе ягон монеа рафту омад кунад. имсол мо қариб як 300 дона дарахтони арча сояафкан шинондем. дарахтҳоро ҳам якбора аз барф тоза карда истодам. тавре иттилоъ дода шуд, корхонаи мазкур барои сипарӣ намудани зимистони соли ҷорӣ 15 адад техникаҳои заруриро аз муоинаи техникӣ бароварда, ҳамзамон ба миқдори 85 куб қум ва 12 тонна намакро ҳамчун маводи зидди лағжиш захира намудааст. қобил ба зикр аст ки дар ҳудуди шаҳри Левакан 11 километри роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ мавҷуд буда, баъд аз тоза намудани роҳҳо ҳам ҳаракати мунтазами ҳама намуди воситаи нақлиёт хуб мегардад ва ҳам ба рафту омади сокинони шаҳр монеъ пайдо намегардад. аз рӯи нақшаи тақсимкардаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд, корхонаи давлатии хоҷагии манзили коммуналӣ барои гузарондани зимистонҳои соли 2024-25 тайёранд. техникаҳои мо барои мисол тоза кардани мисол бигирем кӯчаҳо, кашондани мусорҳо барои кардан ҳамаш тайёранд. ягон камбудӣ ҳозираша надорем. мо дар корхона якта трактори МТЗ нав ба маблағи 462 000 хардем ворид кардем. якта хеле ки мегӯянд ба забони русӣ гидровка харидагим, дута техника. масъулин барои таъмини равоии воситаи нақлиёт тамоми чораҳои заруриро ба роҳ монданд ки новобаста ба вазъи боду ҳаво ронандагон дар рафти ҳаракат чӣ дар роҳҳои дохилии шаҳр ва чӣ дар роҳҳои марказӣ ба мушкилӣ дучор намегарданд. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоъотии Навид аз шаҳри Леваканд. дар коллеҷи хореографии ҷумҳуриявӣ ба номи Малика Собироваи шаҳри Душанбе дарсҳои устод ва шогирд гузаронида шуд. дар ин тадбири фарҳангию омӯзишӣ намояндагони Академияи хореографии номади ҷумҳурии Қазоқистон иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ин дарси махсуси маҳорат аст ки аз ҷониби устодону шогирдони коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова барои ҳайати зиёда аз 50 нафараи устодону шогирдони Академияи хореографии номади ҷумҳурии Қазоқистон пешниҳод гардид. дар доираи ин тарҳ меҳмонон бо шароитҳои таҳсил дар ин муассисаи фарҳангӣ шинос шуда ба маҳорату малакаи таълимгирандагон баҳои баланд доданд. масъулин баргузории чунин тадбирҳоро барои ташаккул додани маҳорати касбии хонандагон ва табодули таҷриба байни намояндагони давлатҳои хориҷӣ нек маънидод карданд. тавре зикр шуд айни ҳол дар коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова донишҷӯён маҳорати рақси балет, эстрада ва рақси классикиро меомӯзанд ва ин дарсҳои кушод ба он равона шудааст ки онҳо бо санъату маҳорати якдигарӣ ошно гарданд. ҳадафи дигари баргузории тадбири мазкурро масъулин шинос намудани меҳмонони дохилию хориҷӣ бо фарҳангу маданияти миллии кишварҳо ва вусъати муносибатҳои дӯстона, инчунин ривоҷу равнақ бахшидан ба ҳамкориҳои судманд миёни давлатҳои дӯсту бародар маънидод карданд. барномаи донишҷӯёни коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова дар фазои дӯстона пешниҳод гардид ки меҳмонон ва иштирокчиён аз ин тадбири мазкур илҳоми тоза ва таассуроти хотирмон бардоштанд. донишҷӯёну
استادان اکادمیای خورئوگرافی نامد جمهوری قزاقستان نیز همچنین مهارت خود را روی صحنه هنر نشان دادند. یعنی این تدبیر با وسیله معرفی صنعت خاصی ملی و آموزش و تشکیل مهارت کسبی بین دانشجویان دولت‌های خارج تبدیل یافت. طبق امر президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 низ озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фурӯғи маърифат идома меёбад. хурсандиовар аст ки мутобиқи ин амр маблағи ҷоизапули озмунҳо ба андозаи 100% зиёд карда шуд. ин ба он маъност ки соли равон шумораи иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ боз ҳам бештар хоҳад гардид. дар ҳошияи ин озмунҳо дар ноҳияи восеъ озмуни шоҳномахонӣ ташкил карда шуд. ҳамкори мо хоҷа назриев вобаста ба این موضوع گزارش می‌دهد. شود سنگ خارا با کردار موم با کشتی گرفتن نهادن سر گرفتند هر دو دوال کمر هم آورد پشتی دلاور جوان زمان سر آمد نبودش توان زدش بر زمین چوب کردار شعر بدانست که او هم نماند بزر. این نورسان از همه مکتب‌های دهات میرالی آباد ناحیه واسه اشتراکچیان آزمون شاهنامه‌خوانی هستند. چاره‌بینی مذکور روزهای تعطیل زمستانه مکتبیان در این مکتب دهه یکی از دهه‌های دوردست این دهات به راه مانده شده شماره زیادی نورسان را جلب کرد. این اقدام آموزگار رحمت الله موسی‌زاده روزهای تعطیل از روی ذوق نورسان سری وقتی بود. در این محیط آنها از داستان‌های شاهنامه زیاده از 1000 مصرع شعرها قرائت کردند. هر بی قصبی بریده شه جامه نشد هر نکته ردی بلا و ردنامه نشد بعد از سر فردوسی توست تا امروز هر شاه اثری نوشته شاهنامه نشد. من سفر و مدینه خواننده صنف 11 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام خیلا افضلف می باشم. در آزمون شاهنامه خوانی که در بین جماعتی به نام میرالی محمد علی برگزار گردید اشتراک نمودم. در این آزمون مذکور زیاده از 500 بیت داستان‌های شاهنامه را از بر نموده و پیشکش اعضای حکمان گردانیدم. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. من آدینه و ملاحت خواننده صنف 11 می باشم. من اشتراکچی آزمون شاهنامه خوانی بوده در این آزمون زیاده از 600 بیت را از بر نمودم و من با توسط این آزمون دانش خود را صیقل داده از تاریخ نیاگان خود باخبر گشتیم. چوره‌بینی مذکور در دوره چوره‌بینی‌های معرفتی با مقصد بلند برداشتن حس وطن‌پرستی نورسان و جوانان و بلند برداشتن سویه دانش آنها راه اندازی گردیده با شرط‌های گوناگون خاطرمان گذشت. شرط‌های آن یافتن معنای لغت‌ها در شاهنامه، طریق تستی، سوال جواب‌ها و قرائت داستان‌ها به خوانندگان فهما بودند. اعضایان حکمان نمایندگان از شعبه معارف ناحیه و آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک و دانش و مهارت اشتراکچیان بهاگذاری نمودند. و در حقیقت این آزمون نشان داد که خوانندگان ما بعد از اعلان شدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است رو به قرائت اثرهای بدیعی آوردند و بار دیگر این آزمون این گفتارها اثبات میکند. در این آزمون شماره زیادی خوانندگان از جماعت میرالی آباد ناحیه اشتراک نمودند و آنها از خود یک مهارت بلندی سخنوری اندیشه‌رانی را نشان دادند که این بار دیگر از ذوق بلندی کتابخوانی مردم ما شهادت می‌دهد. تشبثکاری به واسطه این چاره‌بینی مذکور آموزگاری مؤسسه رقم 49 ناحیه واسه موسی‌زاده رحمت الله بود که این شخص خیلی دلبستگی نسبت به ادبیات و فرهنگ دارند. در جنبسته آزمون به اشتراکچیان فعال این چاره‌بینی از نام سرپرستیان مکافات‌های پولی تقدیم کرده شدند. پیش از این چاره‌بینی با اقدام رحمت الله موسی‌زاده در این دهات چاره‌بینی‌های دیگری معرفتی گذرانیده شده بودند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر زغروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.
گروه بین المللی بوستانشناسان در شهر قدیمه نیمفه باقیمانده ظرفها برای نگهداری آب را پیدا کردند. در یکی از این ظرفها نزدیک 1000 تن آب نگاه داشته میشد. در شهر لاس وگاس آمریکا نمایشگاه الکترونیکای معیشی گشوده می شود. دوام چند روز آینده در این نمایشگاه نوگانی‌های تکنولوژی برقی را نمایش می‌دهند. شرح بیشتر خبرها از خارج کشور در صحیفه نوبتی برنامه. ساکنان شهر بوستانی نیمفه که در حیات پادشاهی بوسپورا بود پس از زمین لرزه خرابی‌آور در عصر 3 پیش از میلاد با ساختن ظرف‌های گلین برای جمع کردن آب شروع کرده بودند. آموزش قسمت‌های جنوب و غربی این شهرک نشان داد که زمین لرزه ساکنان محلی را مجبور نموده است که انشاءات موقتی هیدروتکنیکی بنیاد کنند. عالمان ظرف نگهداری کشف کردند که تقریباً 1000 تن آب را نگاه داشته می‌تواند. گرد و اطراف آن با مانعه‌های گلین احاطه شده، پایان آن با پوشش مخصوصی سفالی پوشانیده شده بود که از زود ریختن آب پیشگیری میکرد. نمایشگاه الکترونیکای معیشی CES در امریکا همچون چرابینی تکنولوژی‌های پیشرفته معلوم است. آن باری اول در ماه ایونی سال 1967 در شهر نیویورک برگزار شده بود. در آن وقت اکسپونات‌های آن تلویزیون و دستگاه‌های قبول موج‌های رادیویی بودند. فعلا الکترونیکای آن سالها کمیاب حسابیده می‌شود. بعضی نمونه‌های آن در استخوان تکنولوژی‌های انگلیس محفوظند که درباره تاریخ تکنولوژی‌هایی که دوره از سال 1850 تا سال 1890 را در بر می‌گیرد نقل می‌کند. در اکسپونات‌های تلویزیون، ماشین‌های حساببرار و دستگاه‌های خزینوی گذاشته شدند. رشد صنعت الکترونیکای معیشی در میانه‌های عصر گذشته آغاز یافت. با گفته کارمندان استخوان ایالات متحده، در اول در 3 سال الکترونیکای معیشی پیشرفت بود. اولین تلفن موبیلی را نیز مهندسی آمریکایی مارتین کوپر ساخته است. چنین دستگاه را در استخوان دیدن ممکن است. وزن این تلفن 800 گرم بوده، آن $3500 ارزش داشت. این اختراع یک پیشرفت بزرگ در جهان تکنولوژی به حساب می رود. از سال 1978 تا سال 1994 CES سال 2 مرتبه در لاس وگاس و شیکاگو برگزار می شد. اما از سال 1995 این جانب آن تنها در لاس وگاس برگزار می شود. امسال این نمایشگاه تکنولوژی های معاصر از 7 تا 11 ینور دوام می کند.